Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ubak sambor lang ding do bolong kertong independen na pentor umkra constituency. Uloong bakathong jong u haba umi banyakunya ka election syari yang dor ba thawan ke jala. Kaban salong ka arpinyo trik urumpang arjar arpulai ulabu akhmat ya kathong man pai khmat syaki samla hakapuli ke puthi bat ban kentiu yoki haki kamil akai sports. Hakijing kran bigala pathai kubor hadin bala pendap ya kajing tap kerteng uloong baudan ru ya kajing angnut baka pentor umkra constituency kadai bandon no la kajong ko college sarkar kaban pensuk ya kisamla puli kibawan nagi long yeng kibakam duna kayo kokot. Ngihapan buram yang baru kandidat hot kata tempat bengihapan yang koni anut kirat ba jong milih politics iba elhek bagi ba PNCM apa yang jong kirat dan support liga senam jong sekretari ba absen liga senam jong ba hek berkat santi liga senam jong ba PNCM official lang ikan milih MC di jong di lo kata kidan pada sekretari kandidat tu bengihapan yang buram hi baru hek ba jubenang harbikieu di ba Raymond saya mau bagi barang semua menangani isa sami bon nakyan dia apil ke jonga sikit ba kalong ba ngania ika constructive politics ke ba politics sebegini teh di public campaigning juni film so begin ben we candidate hendak gini yang halor kinong rem halor tikikam ki bengin ada bitrai ngaduk ini kisam arja kasan di terter bat alor ki we pedeki kimat ki bang kwa norak mentah konsumsi kalong ba ikwa pelat bengin ai bor bengin empower ki nak samla ki juni di kata kadai ki abenta kebenkong kadai bi kwa ban kentiu kina samla jungi kalian kutuli kedang dia di kani kadai ke experience dia jonga nak ba ngabat macoi kam sing ulang apa ribuai bingi wara itu government college dikeju imentangi kwa ban promote ya ke education sector for konsumsi jungi da bangi kwa non ra min demand with government college kaban pensuk ikna ki bawan ki longi ki bakam jenjar nomor ni sama apa konsumsi jungi yang tadi hadin ke kelas 12 pun kena sekolah drop out. Dia apa dia berada ke sports, maklai ingin ada tinggi asal nasional ni. Dia bahkan promote baik ke sports kena sama. Ngadu kena berat ngin azam ngadu tinggi group di bandung Rio duk asal senam. Tinggi group di ba senam tu buat kita ni senior teams. Aku keteng jong kesam kanti, kita kesam kanti Republic Cup yang tadi kena under 15, kita kesam kanti sama cup yang tadi kena under 18, buat kesam kanti Independence Cup yang tadi senior teams. Deh, kau kalian ikut mempromote saya ka rap nomor ba PE ba hidan kajing dai ka bincang ba inong rap halu mensuai ba kadang perikam le dia sebuah. Deh, akini ki senam kadang kata ka jikam ju COVID-19 ru ada kajing terilang di perlok jong Hills Farmers Union si elek di Citi Jakarta banyarap iki sembah ki dawai debat masuk tenat bani tu ipiru ba ngalayu approval mengenai izang banisna mentah ya ketua farmers market tang deki sembah yang sirap kinong rap tang deki dawai samdan kayo kinong rap kinyo market nasu ba kadang nong deko di ngenai izang itu construction kamdai ka sam hamti wholesale market di bika farmers market bangin ailat kinong rap kijungi bikin yo wan tu bakin yo bania salan bikin yo bani di kimarep kijungki de kania pada ngila kampaniar ka jimut ka dini ngimda stresan tang kinong rap konsumsi lejong ndengi ailat lang itu benapok ding peso isi yang makasiang itu kan ikut ban kentiu ya kada koreang lu nomor ba inong rap i di butlum jong kayo akot response pangiyo no ba di inong makapiang rat nomor ba pi bangi boros kator ni promote pi ya katu brand name no jong hi sam kamti di kajingrung jong ah tu kapor sa TMC ru kadai alor arti issues dikira kawe hi kadai katu ka inclusion of Hasin Garo language dikiyo ban table ka zero au jong lok sabah bat kawe ngi beki address ka tu hi ka price rise ka bangi shit bangi nakaliang ko jonga si atlas pa nakapor hatu kapor biki kita bertaksi buat hatu kapor biki kinoi kairu to fastam ba I had is me bon be fikir mau bang awan ai ke speech ba hatu ka arpasan bakal sarkar ka sintam ningi ki nong nagni tripom so bahar long ka bala irap lam no ikini ki fastam ki kwa ban enhance to ka tulok ko jungki ti de lo kita ki arnong dem mga grong shakti MC ndre kajing ya kalong bangi ngina amdien ban try like good kadang ni gini sakti sakum definan no ke parti kita kadang ngami no na ka TMC na ka ba burami ki bilang sa parti ngamdan ni iru ko belong against ki ngamdan ni iru ko belong against ki TMC kasulong ba nga kwa bangan mi Ang ka public response pat manta public response si right from that time ro ki tu sam parti ki shutiap tamo sam parti arung sa TMC manta ki ket mo sam parti ni kon independent no ka response nga so ka biang ningilek sa ka feel mo so